kubera ko n'abakora ibikorwa by'ubutabazi basabye ko habaho uburyo bwo kubona amafaranga mu ntoki. Ni ukuvuga gufungura ibigo by'imari kugira ngo abaturage babashe kubona amafaranga yabo n'ibyo bizigamiye. Ubwo rero twakoze ibishoboka byose kugira ngo amabanki afungurwe. Rero n'ibigo by'imari bikore nk'uko byari bisanzwe nk'amakredi ndetse n'amamikrofinance, ariko bo babihuza n'ikibazo cy'indege. Bavuze ko mbere yo kugira cyangwa se kuganira ku kibazo cy'ikibuga cy'indege, kuko n'abakora ibikorwa by'ubutabazi mu by'ukuri babisabye, ariko Kinshasa yanze kubiganiraho. Ku bijyanye no gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, byose biri mu maboko ya Kinshasa. Ni Kinshasa yagifunze, niyo yanafunze ikirere. Rero mwigeze mwumva ko yongeye gufungura ikirere. Hari ibibazo bitatu bigize iki kibazo. Icya mbere ni igice cya tekinike. Ibikenewe byose byarishyuwe mbere y'uko itsinda rya Goma rifunga ikibuga. Ibintu byari byamaze kwishyurwa, amafaranga yose yarakiriwe. Ikibuga cy'indege ni nk'umuhanda woroheje wo kugwaho indege. Rero kandi cyarateweho iyo bisasu, ikibuga cyatezweho ibisasu, bityo hakenewe ibikorwa byo kubanza kubikuraho. Ibi ni ku rwego rwa tekinike. Hanyuma ariko umuturirwa ugenzura indege ntukora, nta kintu na kimwe gikora hano. None kuki basaba AFC M23 gukora ibintu itashinzwe kandi itabirwanya? Ni ukuvuga ngo rero abasabye bwa mbere ko ikibuga cya Goma gifungurwa ni AFC M23. Ni Kinshasa ubwayo yasabye ko amabanki n'ikibuga cy'indege byakora. Turacyategereje gahunda yo kuganira ku gufungura ikibuga cy'indege. Rero ntabwo tubirwanya, ahubwo tugomba kubikoraho. Turareba ibijyanye na tekinike n'umutekano, ariko se ntimuzakoresha ikibuga mu kukirira nabi abaturage bacu? Nicyo kibazo dufiteho impungenge. Tugomba kugira ingwate, harimo kandi n'ubwishingizi bw'ubuvuzi bw'umuryango mpuzamahanga. Ubwo rero buri wese agomba kubigiramo uruhare kugira ngo tugere ku gufungura ikibuga cy'indege. Ntabwo tubirwanya, ahubwo turabishyigikiye cyane. Yes, uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa AFC M23, umunyamabanga uhoraho Benjamin Mbonimpa, ndetse n'irindi tsinda ry'intumwa zari zihagarariye AFC M23 mu biganiro bya hariya i Montreux mu Busuwisi. Biherutse kuba mu cyumweru gishize, byigaga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo hagati ya guverinoma Kinshasa ndetse na AFC M23. Rero izo ntumwa zaje gukora inama ikomeye cyane y'iri huriro AFC M23 hariya mu mujyi wa Goma, gitabiriwe n'abitabiriye ibi biganiro bya hariya mu Busuwisi, barimo Benjamin Mbonimpa n'abandi bayobozi ba M23 bari bahabaye. Abayobozi batandukanye b'umujyi wa Goma ndetse na Kivu y'Amajyaruguru nyirizina bari bahabaye baganira ku myanzuro yafatiwe hariya muri iriya nama. Rero Benjamin Mbonimpa kuri wa gatatu byari tariki 22 Mata, ndetse n'izindi ntumwa za M23 zatangaje byinshi, zabitangarije itangazamakuru. Ubwo ni ibyavuye mu biganiro n'ubundi byabaye ejo bundi bibera mu Busuwisi. Byari ibiganiro byo ku rwego rwa Doha, ariko noneho byabereye mu Busuwisi. Ubwo rero uyu munyamabanga uhoraho wa AFC M23 Benjamin Mbonimpa akavuga ko ubuyobozi bwa Kinshasa bwo bukomeje kubangamira ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ndetse n'amabanki mu duce turi mu maboko y'uyu mutwe. Ni AFC M23 kandi yavuze ko yiteguye gutanga amahoro ku baturage batuye mu duce igenzura. Yes, nuko rero ninjiye muri amakuru yo kuri aya manywa yo kuri uyu wa kane tariki 23
Mata 2026. Bashimire cyane kubana natwe no kutwereka urukundo mu ruhererekane rw'amakuru n'ibiganiro biba bigiye bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho. Iyi ni Ibakwe Media TV, nge ndi Fagi Kayinamura, ariko kandi reka mbibutse ko aya ari nayo mahitamo yanyu meza. Reka duhere ku makuru ari kuvugwa cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yahinduye ushinzwe ibikoresho bya gisirikare. Si icyo gusa, Perezida Ndayishimiye yakoze impinduka zikomeye mu buyobozi, cyangwa se yakoze impinduka, ndaje mbabwire impinduka yakoze abo yakuye mu myanya mu bya gisirikare n'abo yagiye yapointinga. Hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo, uwitwa Depite Jean-Jacques Perusi yashyizweho cyangwa se ari kugerekwaho urusyo, ari gushinjwa icyaha gikomeye cyane ataza kubasha kwigobotora. Nyuma y'uko amaze iminsi atanga igisa nk'uduhenda abana kuri Wazalendo, bakavuga bati natwe ntabwo turi aha ngaha kugira ngo twakire ibyo tubonye byose. Aka kanya inkuru iri kuvugwa cyane mu karere k'ibiyaga bigari ni ibyaha Perusi ashinjwa. Yashyizweho dosiye iremereye, ndaje nyinjiremo. Abantu bayivuze ariko ntago bayivuye muzi, hari n'ibyahishwe bihishuriwe aha ngaha kuri Ibakwe Media TV. Hanyuma ikindi tuza kuba dukomozaho, FARDC yagabye igitero muri centre ya Minembwe ku munsi w'ejo, twabigarutseho. Nibikuye mu itangazo ya M23 yashyize hanze, ariko ndagira ngo mbabwire noneho drone yifashishijwe ntabwo ari kamikaze, ntabwo ari CH-4, ni drone y'ubundi bwoko, bivugwa ko ubundi itari yaragenewe kurasa cyangwa se gukoreshwa mu ntambara. Ariko reka nzababwire ubumafia bwakozwe kugira ngo iyo ndege igabe itera mu Minembwe. Ese byaturutse kuki? Ndaje mbabwire gatandatu kandi. Hanyuma ikindi ngiye kuba mbabwiraho muri aya makuru, tugerukira Kinshasa, mbabwira iby'abasirikare na polisi barasanye bikomeye. Aba bapfaga iki? Ibi nabyo ndaje mbabwireho. Komeza ubane natwe rero. Hanyuma ariko ndanababwira byinshi n'ubundi bigezweho ku makuru kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo nk'ahitwa Uvira. Aha Uvira nk'uko mubyibonera namwe birasa naho Kongo iri gucyura impunzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma ariko turaje turebera hamwe amakuru mashya ari guturuka muri uyu mujyi wa Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Biravuga ko ngo hari imodoka zitwara abantu zigene gutaha, zitwara abantu bemeye gutaha ku bushake. Ubwo ni impunzi z'abanyekongo birumvikana. Ku munsi w'ejo kwa gatatu hari impunzi ngo zatashye nyuma y'amasaha ya saa 6 z'amanywa, zivuye mu kigo cya Busuma mu ntara ya Buhumuza mu gihugu cy'u Burundi. Nk'uko byatangajwe mu itangazo rya HCR, ikihutirwa mu gutaha ngo kirareba mbere na mbere ingo zifite abana biga, cyane cyane abasoza amashuri, bategura ibizami cyangwa se bitegura ibizamini bya leta, ndetse n'abakozi ba leta baturuka mu duce tugenzurwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe Uvira hari impungenge z'umutekano, hari ibyaha cyangwa se ibirego bikomeye bikomeje kuvugwa ku ngabo za leta. Turaje tubikomozeho. Abaturage batuye Uvira, abatuye Mwenga, hari ibyo bari gushinja igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndaje mbabwira gatandatu kandi. Nyemerera rero unkandira aho hasi handitse subscribe cyangwa se abone, ubundi mujye kuri ubuyongere umuryango mugari w'abadahwema kwibanira natwe ni muhererekane rw'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Reka duhere ku mpinduka zikomeye zihutirwa. Nabuze mbara rwose abarundi babidusaba bati nyabuneka tubwire impinduka Ndayishimiye yakoze mu gisirikare cy'u Burundi. Rurakinga babiri aka kanya, ndetse kutizerana no kutavuga rumwe bikomeje kwiyongera, yaba ku mugaba w'ikirenga w'izi ngabo ndetse n'abayobozi bakuru mu gisirikare cy'u Burundi. Ntabwo bombori hagati ya Ndayishimiye yavuzwe kuri hagati ye na General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'izi ngabo. Ukumva rero niba havuzwe kutumvikana no kutizerana hagati y'umugaba mukuru w'ingabo ndetse n'umugaba w'ikirenga ariwe perezida w'igihugu, bafite ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Bavuga ko Ndayishimiye akomeje kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, akomeje kurwana inkundura mu burasirazuba bwa Kongo, abasirikare bagapfa. Ariko kandi uwitwa Prime Niyongabo akaba atabishyigikiye. Hari abasirikare bavuzwe ko babuze cyangwa se baburiwe irengero ubwo Uvira yafatwaga. Byavuzwe kwitwa Prime Niyongabo yaba yarabakoresheje abahungisha we ku giti cye kugira ngo azabakoreshe mu kugaba cyangwa se mu gukora coup d'etat hariya mu Burundi. Ibyo ni ibyavuzwe na bamwe, nge ntarahanga ngo nkushimangire kuri uyu muyoboro, ahubwo uko ibyo ni ibivugwa, ariko ntanduri vugira ubusa ku musozi. Umwuka mubi hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse mu bayobozi bacyo birumvikana
ukomeje kwiyongera. Ejo wundi noneho mu ijoro rya tariki 31 Werurwe rishyira ku ya mbere Mata, i Bujumbura hitwa muri Kambase, mu kigo cya gisirikare cya Kambase hari Bujumbura, habaho inkongi y'umuriro yakongoye bimwe mu bikoresho bya gisirikare harimo n'amadrone n'ibindi bikoresho byari maze iminsi biguzwe. Noneho biba ngombwa ko umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi FGNB uyu Brigadier General Gaspard Baratuza agira icyo abivugaho, atangaza ko byakomotse ku nkongi ngo byatewe n'umuriro. Nyamara abantu benshi bakibaza batese mu byo tuzi mu bya gisirikare ko ahantu hari ububiko bw'ibikoresho bya gisirikare hadakwiye kuba hari umuriro. Hahita habaho akabazo, bahita bashyiramo akabazo, birangira Perezida Ndayishimiye nawe aje avuga ibihabanye n'ibyatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza. Hanyuma byatumye rero Perezida Ndayishimiye w'u Burundi agira atya ahindura bamwe mu bayobozi bakuru mu nzego za gisirikare, anashyiraho umusirikare mushya ushinzwe ibi bikoresho bya gisirikare mu ngabo. Bikubiye mu iteka rya Perezida Ndayishimiye ryasohotse kuri uyu wa kane tariki 23 Mata. Abo Ndayishimiye yahaye inshingano nshya barimo Colonel Thierry Kabura, uyu wagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe ibikoresho mu ngabo z'u Burundi, barimo Colonel Godien Kazindu wagizwe umukuru w'ishami rishinzwe ikoranabuhanga ndetse mu itumanaho n'amakuru mu ngabo z'u Burundi, na General de Brigade Desire Manirakiza wagizwe umuyobozi wa diviziyo ya kabiri y'ingabo zirwanira ku butaka. Barimo kandi Colonel Jean Pierre Mbonyeze wagizwe umuyobozi wa diviziyo ya kane y'ingabo zirwanira ku butaka, harimo na Colonel Jonas Sebushimike wagizwe umuyobozi w'ishuri rikuru ry'amahugurwa y'aba ofisiye, ndetse na Lieutenant Colonel Prosper Nihora imbere wagizwe umucamanza mu rukiko rwa gisirikare. Hanyuma iki cyemezo kirakurikira kandi iturika ryabaye mu ijoro rya tariki 31 Werurwe mu kigo cya gisirikare kizwi nka Kambase giherereye hariya i Musanga, ni muri mu ntara ya mu mujyi wa Bujumbura. Ni iturika ryateje impungenge zikomeye ku buryo rwose ikoreshwa rya gisirikare cyangwa se ibikoresho bya gisirikare bibikwa, bicungwa kandi bikarindwa. Ubwo rero muri iryo joro humvikanye urusaku rw'iturika rikomeye ryakomeje kumvikana i Bujumbura mu masaha menshi. Bamwe mu baturage rero bavuze ko rwose babonye umuriro mwinshi n'umwotsi mwinshi, ndetse n'ibice by'ibisasu byaguye kure bikangiza amazu, ndetse bigatuma mu by'ukuri abaturage barushaho kugira ubwoba, hari n'abapfuye. Nyuma y'iryo turika umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yatangaje ko byatewe n'ikibazo cy'amashanyarazi mu bubiko bw'intwaro. Ariko mu kiganiro giherutse guhabwa ikinyamakuru Yaga cyo kuri YouTube, Perezida Ndayishimiye yavuze ko nta mashanyarazi aba mu bubiko bw'ibikoresho bya gisirikare, ibyateye kwibaza ku bisobanuro byari byatanzwe mbere. Birumvikana cyane. Ndayishimiye rero ntatinzemo ahisa akora impinduka zikomeye mu gisirikare biturutse kuri iyi saga yabaye mu bubiko bw'ibikoresho bya gisirikare hariya hitwa muri Kambase. Hanyuma mu yandi makuru uwitwa, reka duhere kuri ibitero bya drone, ndetse n'iyi drone bivugwa ko ariyo yabigabye bisa n'ibihishuwe. Ejo twabwiye ko ibitero byagabwe mu Minembwe ari ibitero byakoreshejwemo drone ya CH-4, ariko byamaze guhishurwa ko igisirikare cya Kongo gifite izindi drone z'ubwiyahuzi zizwi nka KT-6. Ku munsi w'ejo hashyizweho hanze itangazo byari kwa gatatu tariki 22. Lawrence Kanyuka uvugira M23 bya politiki yatangaza ko ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zakomeje gutera ibibombe nkana mu gace gatuwe cyane ka centre ya Minembwe hakoreshejwe mu by'ukuri indege zitagira abapilote z'ubwiyahuzi zirimo KT-6. Hanyuma ese ukibaza uti iyi ndege ubundi hasanzwe hakoreshwa CH-4 zaguzwe mu Bushinwa, hagakoreshwa Sukhoi 25 zaguzwe mu Burusiya, ariko saka kanya izi drone noneho ziturutse he, zaguzwe ryari? Ese drone ya KT-6
ishobora gukoreshwa mu bitero bya gisirikare. Ubwo n'abafite impungenge kuko hari abenshi bazizi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko nk'ahangaha ngo ukurikije ibisubizo byishakisha byatanzwe nta havugwa mu buryo butaziguye ko drone za KT-6 zikoreshwa mu rwego rwa gisirikare. Nyamara ibisubizo byerekana ko drone zitandukanye zitari za gisirikare ngo zigenda zihindurwamo cyangwa se zivugururwamo zigahindurwamo cyangwa se zongerwamo utuntu tw'ingenzi zikadukoresha rero mu bitero bya gisirikare. Niko ngo ushaka kugura drone itari ya gisirikare ariyo gukora izindi serivisi, ariko ukagenda uyivugurura wongeramo utundi dukoresho tw'ingenzi duto duto, bikarangira iyo ndege yifashishijwe mu kugaba ibitero cyangwa se mu rugamba. Ubwo rero izo drone za KT zaje muri Republika Demokarasi ya Kongo zirabikwa n'izakoreshwa, ziranacecekwa n'izavugwa, ariko zaje kugira gutya ziravugurwa zishyirwamo izindi elements zifasha kurasa. Ubwo rero ngo zishobora no kongerwaho nk'ikoranabuhanga rya PG-7VT izemerera gupfumura imitamenwa no kwangiza ibifaru cyangwa se kugaba ibitero ku ngabo ziri mu ndaki. Izi ndege rero cyangwa se izi drone ntoya ni drone watwara mu biganza rwose, ngo kandi ushobora no gufungaho ibisasu zikagenda rwose zikagwa ku gipimo wazihaye zigaturikiraho. Rero ngo ni intwaro zidahenze ariko zangiza cyane, zifite imbaraga z'umurengera abantu benshi batari bazi cyangwa se batimvisha ko igisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo cyaba kizifite. Izi rero ku munsi w'ejo nizo ngo zifashishijwe ku rugamba cyangwa se nizo zifashishijwe mu kugaba cyangwa se mu provoka aho M23 igenzura ndetse naho twirwaneho igenzura muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri teritwari ya Minembwe ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ahamaze iminsi n'ubundi ntibwira ngo buke tutavuze ku makuru ibitero bikunze kugabwa n'ingabo z'igihugu cya Republika Demokarasi ya Kongo. Muri Kivu y'Amajyepfo uwitwa haravugwa amakuru yuko muri Uvira hari amakuru avuga ko hari abaturage bari guhunguka bataha bagaruka muri Uvira baturuka mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko mu kigo ngo cyitwa ngo ni Busuma mu ntara ya Buhumuza mu gihugu cy'u Burundi. HCN nabonye itangaza ko rwose abatashye mbere na mbere ni ababyeyi bafite abana bari gusoza amashuri cyangwa se bakeneye gusoza amashuri bitegura ibizami bya leta ndetse n'abakozi ba leta baturutse mu duce tugenzurwa n'ingabo za leta. Ariko kandi murabizi ko aka kanya niho guhungira ubwayo mu Kigunda kubera ko Uvira nayo nta mutekano urimo aka kanya, iragenzurwa n'igisirikare cya Kongo. Rero umutekano uragirwa ku mashyi. Tumaze iminsi tubabwira iby'uko abaturage batuye mu bice byahangaha nyine bakomeje kugaragaza impungenge z'umutekano. Abatuye imisozi ya Bijombo hariya ku ndondo ya Bijombo muri teritwari ya Uvira, abatuye hano mu misozi ya Itombwe muri teritwari ya Mwenga hose muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje kutaryama ngo bagoheke kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bakorerwa nabo ku ruhande rwa coalition. Ubwo rero mu misozi ya Itombwe muri Mwenga muri hariya ku ndondo ya Bijombo mu duce nka Gipupu twahariya muri Mwenga hakomeje kuvuga ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa n'igisirikare cya Kongo. Ubwo rero gucyura abaturage muri ubu buryo hakiri umutekano muke bikaba abenshi babivuga cyangwa se babibona nko guteza ibyago bikomeye abaturage ku bushake. Hanyuma birumvikana noneho sinabanyamurenge gusa, abapfurero bahabararira, abanyendu bararira, abashi ndetse n'abandi batandukanye barara yo kwarika ibikorwa by'ubusahuzi bibakorerwa, ubugizi bwa nabi, kwishwa no gusahurwa. Baratangaza ko rwose bikomeje kugenda bifata indi ntera. Ubwo rero abaturage bacyuwe bararye nabo bari menge kuko nta mutekano wakwizeza ko bafite, ntabwo wakwizera ko bafite umutekano mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma tukomereze ku makuru y'igitero cya kuri Poezero naho ni mu Minembwe ni muri teritwari ya Fizi. Hagaragaye ubuhamya bushya bw'umusirikare wa FRDC warokotse ngo igitero cya drone cyagabwe hariya kuri Poezero ni hafi ya centre ya Minembwe mu mpera z'icyumweru gishize, naho hagabwe igitero. Amakuru rero atugeraho aturuka mu gace muri ako gace avuga ko drone itaramenyekana inkomoko yayo yagabye igitero ku birindiro by'ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi zari muri ako gace.
Iki gitero rero bivuga ko cyateje inkongi n'isenyuka ry'ibikoresho bya gisirikare ndetse kigasiga impagarara mu basirikare bari kuri izo position. Umwe mu basirikare ba FARDC rero wari hariya kuri Poezero nyuma y'icyo gitero yageze mu gace ka Bibogobogo aho yahungiye adafite intwaro ndetse ngo ntiyari yambaye n'inkweto. Hanyuma ati drone yaradutunguye cyane, twataye ibyangombwa byose. Abenshi bahise batatana, buri wese ahunga uko ashoboye. Nge nahise ninjira mu ishyamba nerekeza Ibibogobogo. Ukize inkuba arayiganira, uyari kuvuga uburyo rwose yakize ibi bitero. Hanyuma amakuru ava mu nzego z'umutekano zaho ngaho avuga ko uwo musirikare ari mu kigo cya gisirikare cya FARDC kiri Ibibogobogo, aho bivugwa ko rwose kiyoborwa n'umuyobozi wa gisirikare muri ako gace. Ubwo rero nta makuru yemejwe n'inzego za leta aratangazwa ku mubare wabagoye muri icyo gitero cya drone hariya kuri Poezero. Bavuga ko icyo gitero cyagize ingaruka zikomeye ku ngabo zari kuri iyo position. Ku ruhande rumwe kandi amakuru atandukanye yaturuka mu baturage bo muri Fizi aravuga ko hari abasirikare b'u Burundi bivugwa ko bagoye muri icyo gitero, mu gihe abandi ahangaha ariko abasirikare b'u Burundi ntago hatangajwe umubare wabo, ariko hari n'abandi bivuga ko bagiye basubira inyuma bahunga, bamwe bakiyambura impuzankano za gisirikare bagahungira mu bice bituwe n'abaturage, cyane cyane mu bice bituwe n'ababembe ndetse n'abafurero. Hanyuma ikindi twakomozaho ni kesi ya Jean-Jacques Pelusi. Yarashinjwa gukorana na M23. Niwe muntu wumvikanye cyane atuka u Rwanda n'abanyarwanda, tuka Perezida Kagame, wanga u Rwanda n'abanyarwanda, wanga M23 noneho runuka. Uyu Jean-Jacques Pelusi rero biravugwa ko hari abadepite 18 mu nteko nshinga amategeko y'intara Kivu y'Amajyepfo bateguye inyandiko. Iyi nyandiko ngo igamije kweguza uyu guverineri washyizweho na leta Jean-Jacques Pelusi Sadik. Inyandiko abadepite bashyikirije perezida w'inteko ya Kivu y'Amajyepfo ivuga ko guverineri Jean-Jacques Pelusi yakoze ibyaha byinshi kuva yatangira inshingano ze muri Kamena 2024, birimo kunyereza umutungo w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Abadepite barimo Wilonja Nepangi Jose, barimo Karume Bahige ndetse uyu ni Karume Bahige Jean ndetse na Balungwe Fungulo ndetse uyu Fungulo akitwa na Lebonne, ngo basobanuye ko kuva muri Kamena 2024 kugeza muri Gashyantare 2025 ubwo guverineri Sadiki yaragifite ibiro mu mujyi wa Bukavu yanyereje miliyoni 44 z'amadolari yari yarateranyirijwe cyangwa se yateganyirijwe imishinga itandukanye. Mu mafaranga ashinjwa kunyereza harimo kandi miliyoni 90 z'amadolari zari zarateganyirijwe imishinga y'iterambere muri teritwari ya Karehe, Fizi na Uvira ndetse na Mwenga, ni muri Kivu y'Amajyepfo yatanzwe ku nkunga ya Banki y'Isi. Bagaragaje ko nyuma yaho leta isubiye mu mujyi wa Uvira wagenzurwaga n'ihuriro AFCM 23 muri Gashyantare 2026, guverineri Jean-Jacques Pelusi Sadiki yahaye miliyoni 1.7 y'amadolari, yarayihawe miliyoni 1.7 y'amadolari kugira ngo ayifashishe mu gusubiza inzego za leta ku murongo, ariko ngo yashyize mu mufuka we bashoberwa hagiye. Nuko ngo yarayariye nayo yarayarigishije. Mu ntangiriro z'umwaka ushize 2025 urukiko rwa Bukavu rwategetse ko imitungo y'Abashinwa bakoreraga muri Kivu y'Amajyepfo irimo amadolari 400,000 ndetse n'udupaki 10 twa zahabu ifatirwa, byategetse ko ifatirwa nyuma yo kubakatira igifungo cy'imyaka 7. Aba badepite rero bashinje guverineri Pelusi kubitwara. Abadepite bo muri Kivu y'Amajyepfo bashinje guverineri Pelusi kunyereza imodoka z'intara zatanzwe nyuma y'ifatwa rya Bukavu no kudashyira mu bikorwa umushinga wo kuvugurura imihanda mu mujyi wa Baraka, Uvira ndetse na Kamituga. Mu rwego rw'umutekano, aba badepite bashinje guverineri Jean-Jacques Pelusi
kuvuga amagambo aca intege ingabo za Kongo n'ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo ndetse no gushimagiza ku mugaragaro abarwanyi ba AFC M23. Ubwo polisi yatangiraga inshingano muri Kamena 2024 yatangiye imikwabo mu birombe by'amabuye y'agaciro byo muri Kivu y'Amajyepfo agamije ngo guhangayika ubucukuzi bukorerwa muri ibyo bice bunyuranyije n'amategeko. Iyi mikwabo yafatiwemo abashinwa benshi, agaragaza ko sosiyete nyinshi z'abashinwa zihakorera nta byangombwa zifite, izindi zigakorera ku bimaze imyaka myinshi bitakaje agaciro. Abadepite bo muri Kivu y'Amajyepfo bashinja Guverineri Purusi kubwo hafatwaga abashinwa bagera kuri 60, akagaragaza ko hari sosiyete 1700 z'abashinwa zikorera muri iriya ntara mu buryo bw'amagendu. Yagaragaje ko Perezida Tshisekedi abifitemo uruhare. Biteganyijwe ko inteko y'abadepite bo muri Kivu y'Amajyepfo izaterana kugira ngo iganire ku kibazo cya Guverineri Sadiki Purusi mu gihe bamutakariza icyizere rwose azaba asabwa kwegura nk'uko amategeko abiteganya. Tugana ku musozo, tusoreze ku makuru ari kuva mu mujyi wa Kinshasa. Kinshasa ibintu byakomeye. Ku ya 21 na 22 Mata 2023 abasirikare na polisi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakorera muri komine Makala hariya Kinshasa barasanye bikomeye. Uku guhangana kwatangiye ubwo abasirikare bakorera mu gace ka Mabulu bajyaga kwitambika abapolisi bo mu mutwe ushinzwe ubutabazi bwihuse, bataga muri yombi urubyiruko rukekwaho ubujura. Abaturage bo muri Makala bavuga ko ubwo impande zombi zarasanaga, uru rubyiruko bivugwa ko ruba mu mutwe w'amabandi wa Kuluna rwatangiye gufasha abasirikare guhangana n'abapolisi. Ikinyamakuru Actualité.cd cyatangaje ko imirwano yabereye mu muhanda wa Elengesa hafi y'ikigo cya gisirikare, ari naho urubyiruko rwafatiwe, igera hafi y'ikigo cya polisi ku muhanda wa Kibambi ya mbere. Muri uko guhangana, inzu zegereye ahabereye imirwano zasahuwe, sitasiyo ya polisi iri ku muhanda wa Kimfumu isenywa burundu. Hanyuma kandi abiga mu ishuri riri hafi yaho bahiye ubwoba, bose baryama hasi mu gihe urusaku rw'amasasu rwari rukiri rwinshi. Tariki 22 Mata, meya wa Makala yitwa Ngudia Kabongo yatangaje ko nta muntu wapfiriye muri iyi mirwano, icyakoze ko hari byinshi byangiritse birimo sitasiyo nto ya polisi. Mu rwego rwo gukumira imirwano ku mugoroba wo ku itariki 22 ni ku munsi w'ejo, muri Makala hoherejwe itsinda ry'abasirikare n'abapolisi kugira ngo bakore uburinzi buhuriweho. Dusoreza amakuru yacu kuri iyi nkuru ivuga ku bikorwa byiza by'ingabo z'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda zizwi nka ziri mu butumwa bw'amahoro muri Centrafrica, ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye. Ku munsi wa gatatu, ku munsi w'ejo nyine, zakoze igikorwa cyo kuvura abasirikare ku cyicaro cy'akarere ka Boali, sous-prefecture ya Boali. Hanyuma muri iki gikorwa abarwayi barenga 174 basuzumwe indwara zitandukanye kandi banahabwa imiti nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ingabo ibinyujije kuri X yahoze ari Twitter. Umuyobozi w'akarere ka Boali Bwana Yusk Kamile yashimiye iki gikorwa ndetse anashimira Rwambati kabiri ku bufasha batanze n'ubufatanye n'abaturage. Hanyuma rero tugana ku musozo, reka mbabwire ko amakuru yo naya, ariko nagira mbabwire ko mu by'ukuri ku kibuga cy'imirwano muri axe za Kalonge ndetse na Kalembe tumaze iminsi tubabwira ibyaho. Haravugwa isubukurwa ry'ibisasu biremereye, ndetse isasu rikuvuza ubuhuha muri aka kanya amakuru angezeho, ndetse rwose umutala mujyi yatugeza arambwiye ati batayari makuru yacu ari imbere, uze kubitangariza abakunzi ba Ibakwe Media TV.
ubwo reka dukomeze tubane kugira ngo muze koroherwa, muze kumenya neza uko ibintu byifashe Kalembe na Kalonge nyuma y'uko ejo bundi hari habaye icyitwa imirwano ikomeye cyane hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifatanyije na Wazalendo. Ari nako kandi akakanya muri axe za Kibati umutekano ni muke, umutekano ntabwo mu by'ukuri ari mwinshi. Hamaze iminsi havugwa inkuru mbi yuko ngo M23 imaze iminsi ifata abarwanyi ba Wazalendo batandukanye, ariko igafata n'abayobozi nyirizina bo muri ibi bice bashinjwa gukorana na Wazalendo ndetse na FRDC. Ibi byose ariko ni ibitangazwa n'ikinyamakuru Actualité cyandikira hariya murasirazuba bwa Kongo, ariko kibogamira ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Nkomeje gukusanya amakuru rero agezweho ku mutekano hariya muri axe za Kalonge na Kalembe, babwira ko ari mu bice n'ubundi bihuza Walikale ndetse na Masisi. Ubwo rero kiza guhinduka ndaza kubabwira mu makuru yacu ari imbere. Ubwo rero reka mbashimire cyane kuba natwe muri aya makuru yo kuri aya manywa yo ku munsi wo kwa kane tariki 23 Mata 2026. Amakuru n'ibiganiro kuri uyu muyoboro wa Ibako Media TV na